Danas u studiju Radio Bosanskog Broda, kada obilježavamo 15-godišnjicu radija, okupili sa poznatim nam i dragim licima, prijateljima, profesorom doktorom Đurom Baslerom, pjesnikom Duškom Trifunovićem, te direktorom Brodskog lista i Radio Broda Slavonski Brod Brankom Penićem. Sve vas skupa pozdravljam i zahvaljujem što ste bili gosti i učesnici svečane sjednice Radničkog savjeta radne organizacije Moša Pijade, što ste se odazvali da danas razgovaramo. Hvala, to smo tu. Profesore Đuro, recite nam, vi zapravo mnogo radite i pišete o prošlosti Bosanskog Broda. Šta zapravo za vas kao ličnost i kao istraživača znači, da li zapravo možemo reći već da je 15-godišnjica, ovaj jubilej Radio Bosanskog Broda, velika značajka za razvoj Bosanskog Broda, za njegovu prošlost i za njegovu budućnost? Hajde što da vam kažem, ja sam po zanimanju arheolog. Prema tome, mene zanima sve što je bilo i što je mrtvo. Mi arheolozi ne bavimo se živim stvarima, samo mrtvim stvarima. I pokušavamo te mrtve stvari na neki način oživiti. Dakle, to je moja funkcija i ovdje. Ja sam u 8. deceniji života. Prema tome, ja sam u Bosanskom Brodu zapamtio mnogo stvari koje današnji naraštaj više ne znaju, za današnji naraštaj je već neka prošlost sa kojom oni više nemaju nikakve vizuelne veze. Da li su bogati materijalni ostaci u Bosanskom Brodu koji bi upućivali na nekakve značajke u tom razvoju Bosanskog Broda? Da, pa da vam kažem, već sama činjenica da se svakih 14 dana u ovom našem listu, naš list, on se i zove još tome naš list, da za taj list uvijek se nađe jedna mala novela, jedna mala priča, a te priče su, znate, ja mislim da su one beskrajne. Jer kad god ja mislim da sam već na kraju svih podataka, onda odjednom se izvrne odnekale, izađe nešto odnekale, opet izađe i ja se bojim. Znači jednu novu priču, jedan novi opet život, nova priča, novi život. I onda još nešto, znate, jedno je obnavljanje toga što je nekoć bilo u Brodu, a to je zbog ovih mladih ljudi koji se sad nalaze u Brodu. Oni nisu to vidjeli, oni nisu s tim imali nikakve veze jer su daleko mlađa generacija, a moja je nekako, ja osjećam dužnost da njima to ipak prenesem i da im nekako spojim sa onim starim Brodom kojega više ne. Se priprema kakvo štampanje neke knjige koja bi bila na izvjestan način nešto skupljena građa o prošlosti Bosanskog Broda? Pa, ovako da vam kažem, teksta već ima dosta, historije već ima dosta. I ja mislim da postoji jedna mala ideja u Bosanskom Brodu da bi se svi ti članci skupili kao nekakvi zbornik novela ili ovako kako bismo rekli, da kako to treba sistematizirati, jer ja pišem onog trenutka što mi padne na pamet. Danas se sjetim porodica bosansko-brodskih, sutra se sjetim nekih građevina ili ovako nešto, dogodovština. Sad to bi se dalo srediti, možda uz jednu malu korekturu, jer znate, u 15 godina koliko ja pišem za Brodske novine, za naš list, odnosno 17 godina, jer mislim da je tamo 17. godište. Jest. Svakako je i u mojim saznanjima od onih prvih dana došlo do izvjesnih, upotpunjavano, ja bi se jako radovo ako bi jednom u Brodu izašla takva nekakva knjiga. Evo u Slavonskom Brodu izdaju kalendar, Brodski kalendar, već 2. broj, čini mi se da spremaju i 3. broj, u kome se vadi iz ovog našeg lista, vaze podaci i čujem da ih se vrlo rado čita. Ja sam već 33 godine vam Broda i uživam u tom da se vratim svaki put ovamo i znam koji su problemi moji u Sarajevu, nostalgični problemi. Ja nisam stručnjak kao Đuro Basler, kao stručnjak za podzemlje i nadzemlje, za mrtvi život. Ja se bavim živima i pokušavam da to dovedem u vezu. Kad smo putovali, Đuro Basler i ja, ovamo sa Tadijom i sa malim Duškom, onda smo razgovarali o tom i Đuro kaže, ja sam već 40 godina u Sarajevu, duže sam u Sarajevu nego što sam bio u Sikovcu, a još uvijek sam sa Bisnice, još uvijek sam Sjekovčanin i Brođanin. I to se meni sviđa, sviđa mi se to kad mi kaže neko ko je malo stariji od mene, kao što je Đuro, kad kaže da smo mi
privezani za ovaj grad, privrženi gradu i privezani i gradu Bosanskom i Slavonskom Brodu, da mi ovdje živimo gdje su živjeli narodi od vajka, da mi pokušavamo da odande gledamo ono što vi ovdje svaki dan proživljavate. Ja mislim da je to dobra veza i da je tu vezu uspostavio s nama i naš list i Radio Brod, Radio Bosanski Brod. A prije toga sam ja davao izjave i na Radio Slavonskom Brodu, bio sam vrlo prisutan tu, jer sam ja pjesnik za koga se misli da je dobrodošao svuda. Pa smo dobrodošli... prije pjesnik dva broda, ili tako? Daj Bože, da me tako uzimaju, jer najvažnije je biti pjesnik sam sebi. Poslije ti dođu ljudi pa kažu i meni je to dobro i ti širiš krug prijatelja. To se meni sviđa. Radio Brod i Bosanski Brod i Slavonski Brod i Brodski list i naš list ovdje oko koji smo se okupili su veliki podatak da se ovdje kod nas više neće morati kopati duboko ispod zemlje da bi se došlo do osnovnih podataka, jer sad ove nadzemne stvari bilježe se direktno i ostaje traga za generacije koje će doći. Pa nećemo morati izmišljati koliko smo to mi bili, šta se to s nama zbivalo. Veličina zapisanih podataka u našem listu i ovo što mi sada radimo za radio, veličina je u tom što će neko drugi od toga imati koristi. A ništa više čovjek ne može postići nego da radi za nekog drugog. Inače za sebe samog možda radiš u zatvorenoj prostoriji, sve pojedeš i popiješ. A nije što pojesti i popiti, nego ostaviti malo traga za one koji dolaze, jer smo ljudi koji vjeruju da će postojati budućnost. Primjer, slikaju mrtvu prirodu kad se dobro najedu ili kad su gladni. Pa onda mrvice koje ostanu, oni to naslikaju, probaju prodati da bi živjeli od toga. A pjesnici pišu, pa misle možda će to jednog dana neko kazati. I onda napišeš neke pjesme, pa čuješ da neko to recituje. I sad voli baš što je pred Đurom i što je pred Brankom, da smo ovdje, da im to što zuje mašine okolo, to je samo znak da smo civilizovan narod i da oko nas ne samo radio, nego zuje i sa mosta kamioni koji su veliko transportno sredstvo. Ja sam o grijehu pisao svojevremeno. Ne znaš ti tu, Đuro, moj pjesmu? Ne znam, ali zanima me šta je grijeh. Sad ćeš vidjeti šta je grijeh. Jer se ja bavim problemom grijeha. Ja sam taj. Grešio sam mnogo. A sad mi je žao što nisam još više i što nisam luđe. Jer samo grijesi kad ja budem pao, bit će moje djelo. A sve drugo tuđe. Grešio sam mnogo, vježbao da stradam. Letio sam iznad vaše mjere stroge. Živio sam grešno i još ću, ja se nadam, svojim divnim grijehom da usrećim mnoge. Grešio sam, priznajem, nisam bio cvijeće. Grešio sam za sve vas koji niste smjeli. I sad dio grijeha mog niko od vas neće, a ne bi ga dao i kad biste htjeli. Sjajni ste, vi ste sjajna publika ovom bojemskom recitalu. Ovaj put naravno nećemo govoriti o religiji, o ideologiji, o svim stvarima koje se tiču i grijeha. A može se grešiti ako si ateist? U svakom slučaju. To je ta komunistička ideologija koju smatramo na izvestan način i naprednom i revolucionarnom. Međutim, rekli smo nećemo o ideologiji, da pitamo Branka Penića, direktora Brodskog lista i Radio Broda, kakva su njegova iskustva u radu radija, u Slavonskom Brodu koji je stariji od Bosanskog Broda, Brodskog lista i ukupne te redakcije koja tamo radi, i kakva su iskustva u saradnji sa Radio Bosanskim Brodom i našim listom? Prvo moram kurtoazno da se zahvalim što zaista sam dobio ovdje na raspolaganju na 40 sekundi da kažem, ali poslije ovih Duškovi lijepi riječi, ovih aplauza na otvorenoj sceni, teško sada ja mogu da se pojavim sa nekim lijepim rečenicama. No, međutim, ja sam danas na vašoj svečanoj sjednici, a to su pretpostavljeni slušalci radio stanice vaše koji sad nas slušaju, čuli, da smo mi bili jedna radio stanica do 74. godine, da smo se od tog vremena razdvojili, ali samo razdvojili u smislu tehnike. Sve ostalo je zapravo ostalo isto, mi se i dalje družimo, veliki smo prijatelji, jedni od drugih učimo, surađujemo, međusobno izmjenjuju informacije, tehničari međusobno dogovaraju, realiziraju, jedni drugima pomažu i tako dalje. Možda to sad ovako previše lijepo zvuči, pomalo, rekli smo malo prije idealistički, to je tu negdje da bi moglo biti bolje jeste, a da je moglo biti i puno lošije od ovog i to je točno. Prema tome možemo biti s ovim zadovoljni. A kada govorim o iskustvima, da sad tu previše ne pričamo, s obzirom da je ovo svečarska emisija, da prepustimo slušalcima glazbu malo, ja ću samo 2-3 rečenice reći da zaista sam obradovan što sa ovom kućom imamo izuzetno dobru suradnju, što smo uz pomoć i ove kuće došli u kontakt s profesorom Bazarom i što smo u nekoliko navrata
realizatori zajedničkih projekata. O jednom je bilo riječ, to radi se o kalendaru Brodskom koji će izaći i iduće godine. U njemu su autori profesionalci iz ove kuće uz profesora Bazdera, prema tome svi koji su zaposleni ovdje, ne svi, ali dobar dio, ima prostor i mogućnosti da se pojavljuje sa određenim prilozima u tom projektu. Zatim, zajedno i redovno već godinama radimo na prilozima vezani za Dan Jugoslavenske narodne armije, zajednički na koncu konca pripremamo i emisije. I mislim da uz izmjenu ovih informacija svakodnevnih ili tjednih, da smo mi na neki način tu. Ne bih rekao jedna prostor koji se naravno još uvijek može dograđivati, moguće tu praviti mnoge izmjene. I ja vrlo rado slušam radio Bosanski Brod, mogu reći skoro kao i našu matičnu stanicu jer uvijek ima nešto što se može čuti. A kada bi spominjao posebno suradnju sa nekim od ovih ljudi s radio stanice, ja moram da spomenem, mislim neka se drugi ne uvrijede, ali imali smo prije izuzetnu suradnju sa Goranom Jurganovićem koji je otišao sad u TTT, zatim je ostao tu Živko Savković, Branko Miličić, Zoran Čvorak, evo sad je Senat tu, sa voditeljima ove emisije s kojima smo počeli, kontakti su tu. Prema tome, svi smo mi tu jedna velika porodica i ja mislim da slušalci jednog i drugog grada i drugih općina koje nas mogu slušati mogu biti zadovoljni programima radio Bosanskog Broda, kada je o njemu danas riječ, a kada nema programa ili kada im se nešto ne dopada, onda rado vjerojatno okrenu našu stanicu. Prema tome,